Testing mic 1 2 1 2. I go by the name Watu Moto the General social media president, aka political General Kumasi Mayor. First time you subscribe to YouTube channel, leave your comment and share. No me a bell button on social to say Jumadia media videos reactions na me. Nti mo say me the video bi ato na me di hu komo. De bia me catch say enya me nkomo adwere na right. Nti na me leave me comment section na to ama nyina no oso betima ko di nkomo ni bi o dey say hu say ye ka ho ebebo ama na efu a ko ade comment section nyina ka ho bi na share ka ho we are not subscribe o dey say no me bell button na notification bell anytime bi o to drop video bi on sabeka share so say abofo so masem ni dwumadi bro kemesa stabilities odi ni dwumadi nyina wo lotom say loto no your sellers sellane eye de hotel kiosk no mutwa loto no bia na loto seller na ye no baby otwa abade kono we gent long no doors ye du na ko gisika na ye wachi bidin a twa ba koma kemesa stabi na kache ewo afronchu bronco junction udu afronchu akora ketokwa do beko kemesa stabi eye na kache kono ne ene nko adwuma da mo se free dana don ko ball no bibia ko kama pa sene so se kosi casual Christmas you be African wear, Christmas you be kaftan, you be suit na kusi casual na pa ma de na be sa danko. Ko bant mama salachi da na kusi casual pam tight one fan show. Wa pam tight one da show wi ni wonim ka ho na ma Rogers Beauty Palace oba Francois opposite Chechoriwa Bank no. Brana Rogers Beauty Palace un se wonim kama pa. Na wo se wonim awie no. Na de wonim akopem ewo Prestige Court. Ahenema kokobin New Site Junction. Nye ho a Jack nye baby omo bedroom omo bath rooms also nye agudi omo environment na correct serene environment nye agudi kitchen for ire ne call for girlfriend call na ko testing Prestige Court ho nye ho Christmas nye baby a ye monwura sem ni mo me ko first video of Papa J ene Flatello ne komo ne nyina ko but akogina se ye busa Flatello se asene ni nyia kontu because Flatello mi nim se Flatello o akwanya o de betena bro ni krum ba mi ni binti ade bia Flatello kono ba ene na Papa J ebisa no se na ono na adwenkyere no enkotie mna sisi onim se abroche nye ba bia ye tena bobla sir yes uchi mu sen ene se bia me kasa tia o mo tia abroche abroche ba bia se wokọ na ukonye ska nanka waba fie yenkotena mu cha ukotena ho 20 years 21 years 30 years 15 years now to we sound me metena Ghana biem busa omo mutu kwan somewhere 1993 ni 1999 omo sisi omu fie awie wo Ghana hwan na etimi aba betena fie omo ba musanko ye hwe boges a ba asisi fie wo Ghana omo sole omo ba bedi 1 month okay ugo kan wonu ma di konti ama bluchira ye omo de omo se system ne ye basa hospital papa ni ya out ya obetimi ewu anytime obi sheda kura timi ba no wo hwe obituale na ebobo down na ne machine say dabi kofo wudu do Africa it mean na but hwema Africa is the best place to be Africa. Welcome back guys. Okohe Papa J woni eye Flatello enkomo. Me no I support Flatello 100%. Anyi nya ne betima tana bluchira ayeyo ye obi wo ha broni krom ompe. I tell you obi wo ha adimo ye no Ghana ha no. Oye okay papa. No ka say yen face fact. Uti kroma na oye adwuma ne atwa akai a. Jack kroma da wu. Na Flatello hu ni say enye na kwakotena bluchiri because ono hu ni say mpanyiba bi ko mutu kwa 1992 mu 93 mu no kro no mko ho no Ghana anya omo de because akontu makoy omo de because o he no environment no o he ebia ne hospital sem kwa ne health sem ebia obi o yare a hospital de ne bako no ebroni krom hu ni say ho de ne advance obi o ba Ghana kwa na obi tuwa wikeke na ebobo dan ho no escare no ne ni pe wu krom ani sa no dwane ko eye ni krom which is okọ broni krom because I say it's not well structured obi won say ona makura ka beti mabono kuro obi won say ona makura beti mawu ye na yete na ye ne etimu Ghana ne de obi wuro mfoforo pa na hwe abobo ya bi ba pa na hwe ka bi ba pa na hwe no ma bi e koso ha obedwane because emu
krone enemu no emu hutu ba fratelo no so kire ni pase se Ghana pa o adwuma bi ye there's no need to go trouble ni krom because yen trouble ni krom mobra fratelo come on no the guy has been there okoho watena ono aba na o che se bro ni krom pa de yen tra mobra ka benya 5 years no aba 3 years no aba 2 years no aba ono no fratelo na adwuna o kire say anka abrochiro de enkotra be 20 enkotra be 15 years o yes a unti mobra kura 5 years 3 years no aba down 2 years no aba down you get it ono fratelo akobo wa won fasudie bia e wa akonto mu na papa jesi omo be na di yetie ye obi da yeso nyina so betu na obi timi ko na ase asore obi timi na busuafo nyina de ka ko na ase asore ade ya wanya bisa na wo ka che se wo mpeso wa ko tra brochiri fratelo mpeso wa ko brochiri no alista kire mu obiane ane abando obiane na adwene chere na oyo fratelo e kawe obi so tiba bi se ono ni dream nyan se obetache eye UK abontene so obi dream nyan se obetache eye US abontene so obi dream no obi da ye so nyina no but obi akọ a o kire se e ho pa de yentra omobla benyanka 2 years 1 year no akọrọ aba anu ye fratelo ono komo one papa J edin no right now papa J one atadwen sensem nyina akoda no he is doing a great job ti mama ye nyina nchere na ho de nko support no why say de ma eye Paulino no yemfa ho de ma eye papa J sana samba etimi dinatam de a right now no ye nyoma para mama ye promote papa J we should share works of papa J what I say ano papa J ni fratelo no abo for so masam de meje bro came as a star be Rogers Beauty Palace kusi casual ye ko second video ye ko ma sisi Munyina yi adabro no ma be pia ba abontene no ene o mawu the legend abro no ma do o da ma ti di oja ba kan o do no ye na ti so okọ police station ho nenka wo ko se abro no ma enu no ho a okoye muti azuma abro no makan osidi o kan nyina no no kore ti asotwe bi e bi amfa ma no abro no ma woni size tumi na ekura abro no ma no ewurade. Come back guys, a video of one guy bi ana oteka ma odin komo wo kire se enadwie me hear video na e be 3 days ago ni no kire se ojaba sofo ojaba Dr. Ojaba afre Reverend Abro man de ya cheno no no ni di nko bi o se Abro man nsam na wo kan se ono omu bia obo omu din ye omu video no onu no ho and sana boy ne kan me I support the boy 100%. Ni nyankopon no de na ba wi aso nim de ntia o de ne ba Abro man was born to do this. I feel na matna se awe ni video for videos ni nsam matete the guy was born to do this nti ya chena sana ye won so mbe ye be chene ye be ina film and mo fa sham trim say the coming back of the guy is going to be something else because me se manya da je ahwe ni akọ ni page akọ hwe ni videos bi ensem bi o kan big man o ye hia ni nti na asem ye ba no so no and enyo hia ni o ye hia ni in reality me hu bi ni ntia but in spirituality ni nyankopon esesa akwan we na obefa so abro no me ye be chiw da bi say na ye chiw ni ye upia o grace man no because and some na boy ne kan no deep to me aside say o tackle obi say why say e bia wona e so on fa na ni hu ye but and some na kan no o tra say no obi mbe yiri mbe different ways so me kwa asore yen kan kweche me kwa asore na say me so fo mama kwankyere a say koko na me ton de me ye bia me de ba ye bibi e say koko na me ton a me de kakra be som tieni ye wenya bibi hu bia o makwa asore me kwa asore me so fo ma kwankyere me ba me ton de ehu me di be som sana me ma adwene kire mi o ene mo ye ma mo nyema nsa mo nye nso ma na ye the church members are doing it eya kwankyere kwa dia you go do am me yo na ma akwa so ton yesu ma mi we mu dia lazy ono ase adwane na se adwane ne koma no na ono atena se tete na de ono atena se na de adwane ne kono all of a sudden no aye pompous
no ate no akofa nkola avede nkola ne yedwane ne dwane ne nkwa no da kwose bayi no ne nam asofo so saa big man obi metena so be di obi ate obi metena so be se obi hwe na me di wotomoto na ne ya na eba nti obi sase so di mi jimi me ntwema no nti anye fe anye de se obi papa bre fitini nkola bre sha so ase emu ate po emu ane po ni nyina no wagina na beduru se mi yes ye hwe mo be gina tam but some na boy ne can if you get time to sit down and watch his videos guy the boy is punching some holes. Let me be honest with you, or punchy holes, but you guys don't know. Me say per boy ni video na all can say ojaba frɛ no ma boy na ka kire ne say ajaglaja so akwa ma na boy na ka say ama boy na asad na so onye hwe de o ka fom ho nyina na ye no kura dia boy allow the guy when obi am pa cha ma no mutie ni ye anyo ne ono hu ni say anyo ne nipa na eku o ka asem digame so ka mu ye ga ye se nyamedwuma dia o se ka nyamedwuma bibi firi nipa numba ka boy yi kika nsemi enim na da kosofo panyi be jana popet ade a wuye enye sei o nyame bi firi bi mrambe ye sei ye wa ha ye ba ya story ya beti bi o bible mu story na mo di preach kire no Elijah kokora wa bre onam pepo no so ba o ye se nkura bi di ni di agro firi sisire firi mu mbe man nkura yi so kan se be na ko bi asuma sisire akoma abro no maso asuma ka panyan munye bibi we na mo de physical yi na mo de kwa akura no so. You don't do it that way. And na ko kazi ya musema no kansem. Edini ya watu moto de genre ke social media president ke kuma seme ke political general. Shana to say wedding MC, party MC, outdooring MC, name me adie bia MC kan ho de na nye watu moto de general. Watu atwene. I tell you. Adie ye MC. A ebe kuta mic. Ye gigi ho. Say a wedding. A year crowd your part try never be so. MCB am a young moya, so I could have been and we are what to general catchy. Shannon to say buffer so much you made bro. Prestige Court. Or a year Ahnema Kokobin. New Site Junction. Kona koda bedrooms. Papa koda bedroom. Utim say nya goodie. Na eko washroom and a bathhouse. Utim say nya goodie. Na ura ko kitchen. And nya ko jina. What per living hall be a da with movies. Bisi Christmas way. One phone yan chim our Prestige Court. Jack. Why are you chilling? Go and have fun. Ahnema Kokobin. New Side Junction. Prestige Court. Hey, 1 in a million. I feel now about Kodao. What they say Kodao. Ko living room party. Jack. Ko bathroom bia ko dware. Hey man. I need a Prestige Court. You correct another video come as here. Bitan say omo kosie ne bofo omo nya ne kase no omo timi de kase no etu aduane ne so omo de kase no tu aduane so saa ebra enwisie ni tu eko kase no na emu free vapor kakra enti emu vapor na free na anwa me kire oil bi free kase ne mu me kire ni pakase ne epie esonegu aduane nim se ba na so esonegu aduane mu a eba omo nyina bo mpaye yi mpaye efa aduane ne ho na omo wi a omo che ama ebusuako ni nyina edi na secreta a woman say e ba se obetu wadura enyawo ana ebiem se udi poison e wa bra unnim so a eno so enkan e be na tena esoro but uye wonipa u atofuwo me kire se e accident ana obi na poison wana say welcome back arofo me ma ko a video of historian me fala so historian remember so cast story the historian and come on odi na me de pasha se no. No, now say me follow. Did I say me name me be na follow no say spirituality that na need spirituality side no. But me start say me video na so am catch me na say ginya me. And come on odi nyina no say one. So mo ko wura eye bon we mo no kosie nipa ni wie no mu pia. Omunya dompe which is dompe ewo efrunum ewo enano so no. Say oba say bema. They believe say omo ancestors ni bi. Oh, jomba fa dompe na ba fi omba no de be duru fi a omo no aduane a omo de dompe ne to me ba say chance 3 ne so
na jana bonwa nti heat ne ka don penwa vapor bi be start say free vapor after vapor na was oil bi ba omo believe say omo so no go aduane no so no nyina che no mudi a it give them longevity protection oh you won't die ebe say ma protection ebe say ma hwan edine ene na enwa no koye na no sabe ko no say sa atorenche mbito say obi poison so obi wu obi kunwa and say o si ade yi don pedom ko free na no so bae no it believes say omu wie adwan no emu dia ebe omu ban free poison obi to modu kro ohu obi kro timi nkuno nti a fade si na asa de koto won komom say poison any accident big man unim de na woka it may be true say omu ye ne sa you believe but let me be honest with you guys to me hwinim ubewu ye nyina wa han you die misi upanye wiase mu protection nyina last hour obi anku wa obewu memo bi ndada ye kwa ye nkojiwe mu asomasi bi sha mu we wo ha obeye say so ye sofo so ye malam so ye comfort big man one day last we will go die for sure trim timamo bi deceive memo baby a deceivement no be me say o metima esi am me bo ho ban e hona na me hunu say ndada no because obi no beto bo ho ban aginyame and no so ti ase because obi e beti ni din bia wu emu Jacob emu Elijah emu wan obi ewu de na say nyankropon bi na o ba bia no onwu ona se dipade na wotu no so yenyina enim no atenko mana se yenyina enim no because yenyina enim nyankopon bi no ampa anka a whole Christian Catholic for eco convention omko si obi o se den na ka ni nyina se nipa 1 billion o mana ka ni nyina ti makonya accident omso mo ya asofo ayo I sorry for which is Christians omko yonko ayi na omo yi na omko no on the course ka omo nyina agum no na nipa nyina ti makoko fa so ho nyankopon na ntima protect you. It means say big man when your time comes you go and hani abane dey I say wafuka free afranchoko keyetia no bibesi okrono bibesi o makuru bibesi so ame fa so trim mama bi ndada na ye bo ho ban na be si ubewu abewu jai aseme na waka no obi abewu last we will go die ti mama bi ndada no kwanti na okwa asore de ja asore ko so onim se okwa asore umu ba ifo bi enku de jai na ye ka se covid ba ya yanko obi anku mama bi ndada big man edini ya watu motor generate social media president eke ko massimeyo ye kwa another video mra ye ko braise esa ne so ye Medina MP Yes. na watumi agina ama shini hwadi nkunem amen ewa Ghana emremu ano mesre adum nyame hu me mobo Yes. na shini ho aye free mu etumeji bibi aye pewa adum nyame nsem no adum nyame hu me mobo no mbie kwan ma Medina fo nyina Amen. na ne mpesua so ne mantemu ho adanse munkem faso. Amen. welcome back guys ojebre ko a video of a prophet Adam Stephen Chejua na mani ajepa the rata enam Madina mo mpisunti Madina kunu nyina benya fa hodie no mani ajepa me wotomoto say unim me be I know you na videos. I'm not a one-way guy. Let me be honest with you. I'm not a one-way guy. Whatever you do, I say it as it is. Ti adena papa na no. Me ko video and I was like, whoa. This enemy wa Madina. Na me bless me through me MP. You get it? Or bumpire ma MP no asatra ko obi oti MP ni pesu nyina. Enye wenye evil. Tini mpaya na obona ebe yejuma because some kachire say ida hosa Nigeria ni no emre bi duri na oti plane ana na okofu plane okwa na dangote ti ho na dangote sole na mai obetena ase
na ida usa catch and say oh you over be a rich man and then dan go tie rich man dey mean say papa na sem na o kan wa so fie no turu omo ampi no obi otimadi na bia anya safa on me I believe it onyi ne etoje wa se obi abetena tia so aya me ade nipa bi aye bibia no nipa bi betima ye bi ti se ida usa eye de a ene nye ida usa na obiem ene adom che bia na waye through your MP papa nyame shira pa nyankropo de nyina ba tese on shira onyo kese on fa mammo bia wo hia bia fa nto so on fa firi adom nkwa adom because se nipa da se ni bom pa ma nipa ba ko na se tra ko nipa mpempem so a emi se nipa no adwempa da ne tirim I tell you and okọ papa wi asore a ade na waye ne no kire se okọ ho a ojewa na me nam no so ojewa onje onko oju no fiefo nyina you get it nti na me shira papa minim se mpa yeso aye adwuma madina fo se free na koyi temo ni be pie ho and because onyame nipa akasa eno so hye no so edini ya watu botori generate social leader president aka political generate Kumasi mayor tieni oye footballer onimbopo regional from 15 16 17 18 DM number na da aye screen so o person ball ama ofifo ne gidi a DM number na da aye screen so anya gudi me the tima ye fe no afija liberty ano nti o feel say obobo bon ko ade a afija liberty recently I ton ye play makotoko Bernard Somua ti we say we have future from there now to there now I'm out. Shall I mention